Ucaman kesur keberi unyu trep ubak Sylvester Kurba ubadai orang ba asnong kemulai put muri ha ka art pusau terek unai lur ula klat kendet namar gejing ban gejing stom ha ka met jung u. Kani gejing klat kendet unai orang ba kala penlengo bat pensmusi ya ki babon kipat ba. Ya ubak Sylvester Kurba latip bat khot yet ubak bes bat uladan san pusau senam kerta bat usong sa ha mulai put muri. Ubak bes ula eno syadian ya la ko kurem rengkat bat laingut ki khun. Uni orang ba udi ukun jong ba Alfred Masar bam kuai do baru blay. Uni orang ba abola syajiet kum orang ba snong ka mulai put muri. Ula trai borba banwanra ka syong suk syong sengan ka snong ka thau bad ban ajing syakri kam tam yo kup siliang usam siliang kibadan hakan ka snong. Hagasnam arajar kat pra ba bes ule konik election MLA na maulai constituency kum kertong klemseng hendrai shimla job akan election. Dang hakini kindiat banai uba abes ulami syakmat banai ke jengkersan ke barat ba ya ke sur ginong maulai ke bayang mandawa ban sospon ya ke pulit ke jela ke badan keti halor ke jeng siap yap ya general secretary barem ke HNLC uba cheres to feel thank you. Bat kini ke jengdawa kelas sapriang hakal leng garilum kasih jantia. Ban penhe kini ke jengyaki bat bandawa ya ke hok halor ke jengja uba cheres ginong elam jong ke sur upat ba nak leng distrik ke jela ke kenduk lang hagisno maulai put muri. Bat kini kejingalang kala syim mekarai bantau da kesur keberi uhnyo trep. Haga balajet uba Sylvester Kurba benelam ya kena kekenhuan kum ucaman. Kejing klat no uba abes kalong kejing duk nong kebakrau ke syno mulai put muri bat eka mulai hi berokowe. Bat kerpang ya kesur keberi uhnyo trep. Kamtam habai kena kekenhuan dang syudap tau mentadang hakini kendat seni. Ngiem don kam ya kata peace committee ke sarkar kemud bentung. Lada ke sarkar kalong transparent. Bat kam input ha kani ke plan ban ha kani ke pre-plan mordar ya ba serious thank you. Kemud kala deben welcome bat ban suspend ya kini ki officer bat ban pensitom ya ki hakan pedia beliau. No one is above law. Kipulet kiyong wat num lekay, wat num sim yakay hakti. Makay kadon lakajong kalenti. Balay kipulet ndonan.